The Khun Nyotrap National Awakening Movement (KNAM) has welcomed the state government's decision to revise the daily wages of workers in various departments. However, the party remains hopeful for a more significant increase to address rising living costs. Speaking to the media on the 11th of January 2025, KNAM Working President Thomas Pasa expressed gratitude for the wage hike but highlighted that it falls short of meeting the challenges posed by escalating prices of essential goods. He urged upon the state government to consider further increments to ensure workers' livelihoods are adequately supported. Pasa also raised concerns over the lack of compliance with the minimum wage rates in several government departments. He called upon the state government to also enforce strict implementation across all departments to uphold the rights of the workers. Children come, let's say, don't keep balap and pentoy today, keep a boon bah, keep balang, keep a trade, keep casual worker, haki office keep a pair, haki Chicago pair, yaki wiki no trade balaru. Te kumba ka sarkar ka pun berahi, ba ka slap, ka lower slap jong ka minimum wages slap pun kiu, siya ka highly skilled, siya ka salspa untuk usan ka, ya ka skill siya ka uspa san ka, ya ka semi skill siya ka sanspa untuk usan pada ka unskill siya ka sanspa aku san ka. Tena kalian ka jongi ni kamilinti watla kini ki dor kim di kiba la se kiban punhun 6% yangi dan marang ni hapsim nya kan ka por bon sans nem pada. Marakini sans nem pada ka inflation kadang doni ka badai ba ka jingram jongi mar ki mata ki babon. Ni la kamilinti ka ni ka jipun ki kan khambon khindia. Hendai watla ka taru kumuki ong khtin pareng something is better than nothing. Tengi ai kuble ka sarkar ba ni kamilinti ba kani kan penmentoy ba ai kibun balang. Kani kadi kat kum ka jipun pla jo sarkar. Ka baar ka benta pada. Nilalap la hakim bon terlibat di department. Ba wat la da ka trat labor jo ka sarkar jela ka penkiu kani ka minimum wages kini kitna pada kimju implement de ki hak buat bade. Daladi hi alik sya ka tnat lebar pon alik bagi la ada jing ujor hak bayadai bat ki tnat trikam sarkar ki bam bat ki bam pentrikam ni kene ka minimum wages rate pra penmi la sarkar nak kapor tingi kmi lenti ba ka sarkar kan batharu lembah ka tnat lebar kan batharu ya ki department ki office sarkar welfare bakin strictly adherent to the minimum wages ke ba ka sarkar ka manjur kerang ba kanumdan ka jing banpen peda dakawi kelenti ya ki baterai haka dorsni lani kita ki minimum wages worker mat ka ba lai pada nilai yo I lamat ila syam ba haba ka sarkar ka penki ya ki wages na kapor ke area ka baki nong tre giri benyo kim jiyo hadu mentaru don ki department ki ba nilai yo complain baya ke area ka ba kini kinong tre giri banyo ki claim yo hadu kan ka klimat tena kalian ko ngila tho chaka labor department but ni community ba ka labor department pada consumer action ya kum kini department ki ba ken ya ki on agi kendon ki ba mi da kapor ka basaw pada ka benta ka kham kongsan ba ni kadon ji dei ba kini ka mangi ong ka RCW ka kanai spa kana kunre. Ini katakan Regular Casual Worker Scheme 1996 yang kamu sarkar kalau ada penmi naduk nusnam kumbangi lalap pada naduk 1996 haduk ini klemat kiba pun bagi department kimpenterikam ya keneka RCW Scheme 1996 keneka RCW kawanra ajing mento ya kini casual worker kiba fair kidon kini ki leaves bagi benefits kadang ka jingyo syuti ka jongki kadang ka maternity leave tum tak ilong kume kiba kitrat trikam sarkar kiba fair kiriban ai kinong tari ki jongki but ka kham kongsan pada kane ka scheme ka ongkum ni balada lat ka post group di hakano ka department sanpo percent na kini ki post deiban reserve ki na ka benta kini ki RCW but kumbangila pada babon ba ki department kin trikam ya kani bat kani ka scheme ka baka sarkar ka penmi da ka kandai spa kandai pembrio ka long betang ka scheme hakakot bat kimdan ki jing mentoy dan kalian ka jongi ngin satho ya kani saka labor department bahkan screen ngan chat ba ya kini ki department ki bam
buat renti ya kini ki juga RCW nomor kat kum ka kandidat skimi ka batai sekran kino ki casual worker ki minimum wages worker ki wal atris husnam la dei ban confer ya ki ya kata ka kategori RCW karang ba kan dong ka jing mentoy ya ki kan don ka jing sngan ya kata ka job security kan don tengi kemil nanti ban kalian ka sarkar kan simbat kiaru kalau kini ka skim bakan long applicable in Latin spirit karena makan dumdan kanu ka jing dono